Inkosikazi Makela Fokyane beyikade iyingxenye yemsebenti wekuvula kwesakhiwo selibandla leGospel Voice Living Church, kanti-ke inkosikazi kube ngiyo-ke lebusisa lo msebenzi iphindze ivule lesi sakhiwo ngokusemthethweni. Kanti inkosikazi iphindze-ke yakhumbuta yena kumpostoli G longiyena ahola leli bandla ukuthi ubitwe uNkulunkulu. Ngakho kubhekekile ukuthi ngaso sonke isikhathi atshengise-ke indlela, atshengise bona-ke bazalwane ngekuthi-ke aphile-ke impilo yebuKrestu, angabonakali-ke saphila-ke tindoda 7. Kanti inkosikazi iphindze yakhumbuta nalo-ke libandla ukuthi kubhekekile ukuthi lilalele-ke umholi wabo. Kanti-ke inkosikazi beyikade-ke ikhuluma ngeliphimbo lama-ke shabangu. She sang to the apostle, who's been called by Jesus, by the will of God. That goes directly to the apostle. Lokhu kuyamadodana ngapostoli. Khumbula ukuthi ubitiwe Jesus Jesu to Kristu the will. ngenthando yaNkulunkulu. So never in your life Ungake ulokothe empilweni when you yakho find yourself, nawutikhanza you have called yourself. utibitiwe, Never do that. ungakwenzi lokho. Called Ubitiwe by Jesus. by God ukuthi Jesu ngenthando yaBaba eNkulunkulu. Hallelujah. And then he continues. Yaqhubeka Verse 2. in verse 2 Uthi to the church. ukuthi kuleli bandla laNkulunkulu, This church leli bandla is leli the church of God. yilo bandla laNkulunkulu. Hallelujah. It is in Corinth. Umpostoli T walolu bandla leGospel Voice Living Church uvetile ukuthi ubonga kakhulu kubo bonke labo abafaka isandla kusakhiwa lona-ke lesakhiwo. Waphindze wabonga nabo-ke bukhosi ukuthi bede-ke kutawubusisa wona-ke lo msebenzi wekuvula kwalesakhiwo. Sijabulile kakhulu silibandla ukuthi kwekucala lendlu lesemva kwami seyibusisiwe ngalokusemthethweni ngoba uNkulunkulu nakakuphindvo uphindze uyibisele kuye. So namhla iphakamiselwe kuye officially. Phindze futhi ngibonge Nkosi yami kubo bonke labangisekelile kusese birthday yami Tipho letingenile. Ngijabulile kakhulu. Umfaka ndlulisa nje kubonga kakhulu kubo bonke abantu labetile bafundisi bachamke konke amabandla labanye baze baphuma chama ngaphandle kwalelive. Phindze futhi ngibonge Nkosi yami bukhosi ukuthi nabo sibone bukhona Nkosi yami ikakhulu kade kulesikhathi lesikude siyathi ukuthi bahlala bane schedule esitight kakhulu. Umuntu uyabonga kakhulu uNkulunkulu wemsanje ngithaka babuse bonke. uNkulunkulu usitfume ukuthi silandze bonke abantu labalahlekile babuyisane naNkulunkulu. La sebaphendvukile-ke bese bayafundiswa kugcina konke bese nabo babangisawodi bakhone ukuthi batsinze impilo dalabanye abantu. Umuntu losinzisiwe usinzisiwe kuze naye asinzisela asite labanye abantu. Umpostoli T uvetile ukuthi libandla leGospel Voice Living Church lisetawuphuma lingena lishumayela lona-ke livangeli benta isiqiniseko sokuthi abantu-ke bayasinziswa kusinza nayo-ke imiphefumulo. Etindzabeni temsakato iChannel Maswati kubika Gary Kalusi ngisebhetani.